Sar libell dwar rapporti minn The Malta Independent li involvu li Chief of Staff tal-Prim Ministru Schembri. Rapporti li qalu li fl-Mill-Hsbc għaddejja investigazzjoni brabta ma' dokument fraudulenti li involvi l-Kasco Ltd li tagħha is-sit huwa l-istess Schembri. F'dawn ir-rapporti li oriġinaw mis-sit ta' Daphne Caruana Galizja jissema wkoll Malcolm Scerri, is-Segretarju ta' Kasco Ltd. Schembri u Malcolm Scerri mill-ewwel ċaħdu dawn l-allegazzjonijiet u fl-aħħar sigħat ippreżentaw kawża ta' libell fil-qrati Maltin. L-artikli li fuqhom qed isir il-libell huma intitolati hekk: Panama Papers, Hsbc investigation expected into alleged fraudulent documents vouching for Schembri and Malcolm Scerri. U ieħor, probe expected into alleged fraudulent documents vouching for Schembri, Malcolm Scerri. Min tarif li għandu one.com.mt jirriżulta li m'hemm ebda investigazzjoni mill-Hsbc u ta' dan saħansitra jeżistu dikjarazzjonijiet ċari. Dikjarazzjonijiet li mistennija jkunu preżentati l-qorti tul is-smigħ tal-kawża. Kawża li qed issejjaħ bħala responsabbli lil Pier Portelli, David Lindsay u Stephen Calleja.